Danas ću pričati o Titi, Josipu Brozu Titu, ali za to danas je nebitno koliko je Tito ubio ljudi, Jugoslavija općenito, znaš, sve što se događa u Jugoslaviji, nego radi se o Titi, samom Titi, kao je li on bio Josip Broz iz Kumrovca ili je bio netko drugi. I neki dan sam gledao neki intervju i čovjek sad priča o tome kako je Tito najvjerojatnije ubačeni neki ili poljski plemić ili ruski agent ili nekakav engleski špijun, nešto je, uglavnom on je ubačen i sad kao da bi taj čovjek to opravdao, znači tu teoriju o tome da je Tito zapravo netko drugi, kaže, to se najbolje može vidjeti, ili nekim riječima je rekao, iz toga što Tito nije najbolje pričao jezik, to je taj jezik kojim je Tito pričao zapravo bio pod utjecajem nekog poljskog, ruskog ili ne znam čega. I sad onak, dobro, činjenica da je čudno pričao, to je bilo ono nešto, znaš, ali evo, ja sam dosta slušao njegovih izjava, ima dosta snimljenih intervjua i ono što se meni čini jednostavno da je čovjek glup, evo, znaš. Vrlo jednostavno, glup je, nema veze s time otkud bi on bio porijeklom i pod kojim naglaskom ili jezikom on priča, ali jednostavno priča glupost. Nije samo stvar o tome da je jezik čudan, čudno je to što on priča. Znači, on priča idiotarije, znači to je teško za slušati. Onaj Ševa pokojni iz Noćne more je imao super koncizne misli naspram Tite. Znači to je stvarno uzmite si par minuta, upišite Tito intervju i poslušajte to ako razumijete o čemu se radi, ne znam, znaš, jednostavno tip je teško sastavljao rečenice. Teško je pričao, jednostavno to je stvar inteligencija, ne toga da on možda nije pričao, da mu to nije možda materinji jezik. I onda najbolje od svega, kao u tom intervju čovjek kaže da bi opravdao opet tu teoriju o tome da je Tito ubačen izvana, kaže kao znao je brojne strane jezike. I sad, prvo išao sam istraživati o tome koji jezik je Tito govorio i sad tu piše svašta, njemački, ruski, ovo, i uglavnom ljudi koji su ga poznavali, koji su se bavili time, kažu kao da je precijenio znanje svojih stranih jezika, da je njemački znao svega par stotina riječi, da je imao jako loš izgovor, a da je ruski bio tu negdje. Znači čovjek koji je živio u Austriji ili Njemačkoj i Rusiji, za to vrijeme dok je živio tamo nije uspio skupiti više od par stotina riječi. Znači nije uspio svladati više od par stotina riječi i onda kao ovaj dođe kaže znao je puno stranih jezika. I imate isto mogućnost naći te strane jezike kako on priča, pa evo našao sam jedan klip gdje on priča engleski. Ne mogu prikazivati klipove jer se bojim da me zbog autorskih prava ne spraše na YouTube, pa ću samo pustiti ovo, nadam se da neće imati problema zbog toga. Evo, tako da, evo, čujete sad kako Tito priča engleski. Yes, I will take this opportunity to send my greetings to America's people. Nije stvar u tome da se ne čuje dobro, nego je katastrofa engleski. Znači sad, evo, nadam se da će se čuti, pojačat ću ga do maksimuma, nadam se da će se čuti, evo. Plenty best wishes. Also on all these Americas who have sympathy for free and independence Jugoslavia. Ali, znaš, dok on to priča, to mi je super. Točno vidiš onak dječačku nervozu, znaš, ne znam di bi s rukama, sav je živčan onda face kad napravi, kad nešto kaže, onda je tak ponosan jer je nešto rekao ili je nesiguran pa pogledava prevoditeljicu. Šteta da ne mogu pustiti to, ali evo, čekaj sam. To all them in America who understand our difficulties, our Ovako sad ide kao. No. No. Aspirations to create a happy, new, strong Yugoslavia. To all them who have sympathy for us, such Yugoslavia as his. Znači, nema veze s mozgom, ja sam slušao, nemam pojma što htio reći. Znaš, jednostavno, to je loš, katastrofalan engleski. Mislim, ok, svaka čast da uopće nešto priča, imao je prevoditeljicu, mogla je ona pričati, ali kao on se išao obratiti njima na engleskom jeziku. I sad ovo, pretpostavljam, bilo je uvježbano i svašta i svejedno ovak je ispalo. I onda netko dođe i kaže, to je britanski špijun s ovakvim engleskim.
znaš. Ili to je ruski agent koji zna par stotina riječi ruskog, znaš. Ili to je, ne znam, poljski plemić koji ne zna ništa, znaš, ne zna ni poljski, ni njemački, ni engleski, ni ruski, ni hrvatski. Znaš, ne, nije stvar u tome, stvar u tome da je čovjek glup, da ne zna pričati, to je to, onak vrlo jednostavno, primitivna, skučena osoba, ograničenih sposobnosti, što se najbolje vidi u tome da ne zna pričati. I onda mi kao kaže, najbolji dio svemu, kaže, imao je manire, fine manire. No, pa ko je? Kakve manire? To ti to imao. Znaš, imaš onu snimku gdje hvata Sofiju Lorenzac Sisu, znaš, došla ga pozdraviti, on kao, capu gura i kao neće valjda niko skužiti, onda su ga ovi slikali dok je dirao i to je slučajno, su paparaci bili tamo, slučajno su ga hvatili, objavili, onda se poslije vidjeli da je hvatao Sofiju Lorenzac Sisu, nije slučajno hvatio je namjerno, znači to, kit, koji je svi gaga, frajer, mačar, znaš, nije, seljačina, znači imaš kad puši kubanku u bijeloj kući, onda su ovi, ti to isti jugonostalgičari, najniži, primitivni sloj su oduševljeni time, znaš, kao, kaki gospodin Vidga pušio cigaru u bijeloj kući, šta vam je, seljačina je pušila cigaru, Nixonu na faci vidiš, kao, wow, znaš, Nixonu na faci vidiš, ok, kao, danas imamo nešto drugačije, jel imamo neku pepeljaru za gospodina, koji puši cigaru, znaš. Isto je, Nixon u faci izgleda kad ti u goste dođe neko, kužiš, koji je onak, divljak, znaš, i onda ti dođe, i onda ti, ne znaš kako mu reći, i onda ti kažeš, aha, pa može i na balkonu, ali mi obično piškimo u WC-u, znaš, tak facu ima Nixon, znaš, kao, okej, može, da. Znaš, i onda to su ti maniri, znaš, frajer ima manire gospodske. I onda, znaš, imaš jednu snimku, isto, pustit ću snimku, ne mogu pustiti snimku nego zvuk, kad je doveo Pudlice na preskonferenciju. Znači, doveo Pudlice na preskonferenciju, to je kao dokaz njegovih manira, znači, jer se niko nije usudio reći, druže predsjedniče, to nije dobra ideja, znaš, jer su svi bili ako to kažem, znam gdje mogu završiti, kako mogu završiti ja i samo moja pokoljenja, znači, nije dobra ideja, jel, vodi ga, znaš, tak bi to završilo, I onda dobiješ ovo, maniri od divnog predsjednika plemičkog porijekla, evo. Psi laju dok on priča. I on se dere na njih, mir, fuj, a ljudi okolo ovak, svi sjede, znaš, kao, dobro, predsjednik daje izjavu, znaš, psići trče okolo i laju, ali nije stvarno u tome što oni laju, nego oni su inteligentnije stvari izgovorili od njega, probajte to, ako uspijete uhvatiti što on priča. Mi veliki dio vremena posvećujemo naše ulozi. Sljedeće godine imat ćemo novu petu konferenciju na sustavnim zemljama u Kolumbu. Na severu. Kužiš, što su ti maniri, znaš, frajer dovede cucke na preskonferenciju, se dere tam na njih i niko se ne smije suprotstaviti to su ti divni maniri od tog nekog velikog gospodina. I onda kaže kao on je bio mačevalac, plesač, svirao klavir, znaš. Ima jedna slika gdje on sjedi za klavirom. Šta on radi za tim klavirom, pojma nema, možda pepeo te cigare trese u klavir, nemam pojma šta radi, znaš, možda je bio vid, kad ide ovdje, onda ide ding, 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 kad ide ovdje, ide dung, 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 znaš, možda je to radi za klavirom, ne znam, znaš, možda je učio, Fireliz, znaš, svirati kako se već za Elizu, kao, onih 10, tipki, znaš, možda je to radio, nemam pojma, znaš, sigurno nije sad razvaljivo sviranje klavira, sigurno nije razvaljivo, znaš, ali to je dokaz njegovog plemičkog porijekla, nije, to je ta jedna slika gdje on sjedi za klavirom i dokaz da on ima klavir, možda, znaš, ali nije dokaz da ga zna svirati. I onda, znaš, živciraju me te stvari koje su kao, on je bio ovo, bio ono, bio je lovac, znaš, bio je takav lovac da su vezali omamljenog, drogiranog medveda za drvo i 30 snajperista je pucalo u stitu, poslije u medvedu 8 kila olova, od toga ni jedan komadić sačme iz koje je Tito pucao, jer je to završilo ko zna di, u granju gore, frajer kupolu gore gađa, a medved izrešetan s 10.000 metaka snajperskih, znaš, takav je lovac bio, takav je bio sve, znaš, i užasno me smeta kad ljudi idu izmišljati, nemojte izmišljati stvari da bi opravdali svoje teorije, koje su labave. To su labave teorije. Ako ti imaš dokaz, evo, tu je dokaz, taj, onda mi daj dokaz. Nemoj mi reći, evo, to dokazuje moju teoriju, dokazuje to što on priča o strane jezike, bio gospodin kavalir. Nije, jer nije bio. Niti priča strane jezike, niti imao manire, niti znao svirati klavir, ništa od toga. Znači, to nisu dokazi za tvoju teoriju. Nažalost,
Ja razumijem da je čudno sve to, znaš, da ako je pravi Tito bio toliko nesposoban da si je prste odrezao, a ovaj ima svih 10 prsta, onda okej, nešto je čudno, znaš, onda moramo tražiti neke uzroke o tome, pa onda one se priče kao Zaki nije dolazio u Kumrovec, nikoga nije prepoznao, ovo, ono, tako, okej, daj mi malo toga. Ajmo vidjeti što se može, ali nemoj izmišljati stvari o tome da je priča strane jezike kad nije, ili provjeri, možda nisi ni provjerio to. Možda pričaš na pamet, možda si čuo negdje da je netko rekao da ti to priča strane jezike i povjerovao si u to. Onda je to već problem, znači onda vjeruješ u stvari koje su potpuno laži, možda si se sam uvjerio u stvari koje nisu točne. Ako je to u pitanju, onda knjiga ima veliku vrijednost. Svaka ta knjiga koju netko napiše o takvim teorijama ima ogromnu vrijednost. Znaš, ako je puna ovakvih dokaza, znaš. I sad gledao sam taj intervju, došlo mi je u 2 u noći da napišem taj status, jer sam kasno gledao, i natipkao sam bez veze status o tome da Tito nije imao manire, znaš, nije imao manire, i to je prenio jedan portal. Nisam ja znao da će ne prenijeti, prijatelj mi je javio drugi dan da je portal prenio taj moj status, i onda dole čitam komentare, i sad ljudi pišu kao, ne moš ti otjeti našem pričat, jer nisi tad živio, znaš. Ne moš pričat ako nisi živio, znaš. Dobro, znaš, ne mogu pričat onda ni o tome da je bilo loše, da Vlad Tepeš nabija ljude na kolac i pije krv. Nisam živio u Transilvaniji, ne poznajem osobno Vlad Tepeša, možda je dobra stvar nabijati ljude na kolac i piti im krv. Isto tako, Ted Bundy koji je davio i silovao i ubijao žene u SAD-u, ne poznam čovjeka osobno, nisam bio tamo, ne znam, nemojte me, znaš, mislim, jednostavno ne možeš procijeniti je li Stalin bio poremećeni zločinac koji je pobio tolike milijone ljudi, jer ga nisam poznavao osobno, pa ne mogu pričati, znaš, i to je ta logika, znaš, osim toga šta bi bilo da sam živio u Jugoslaviji? Živio bi u cenzuri, u društvu u kojem ako ispričaš krivi vic ideš na robiju, možda bi na robiji završio bi me ubili, najvjerojatnije, znaš, to bi bilo da sam živio u Jugoslaviji, mislim, živio sam kao dijete sam bio, znaš, ali šta bi bilo, šta ima s tim, kakve veze ima to što sam živio za vrijeme Sanadera, jer ja znam nešto više o tome, zato što sam živio tu, ili isto zna neko u Finskoj, znaš, ko nema veze sa Sanaderom, prvi put čuje za čovjeka, tam pa čita pa članaka, zna isto koliko ja, niti ga poznajem osobno, niti sam ga ikad vidio, niti imam nikakve veze sa Sanaderom, znam neke ljude koji su pričali svašta o tome i to je to. Znaš, ali da ja mogu potvrditi da je to istina, ali ne mogu, bez obzira na to što sam živio u to vrijeme dok je Sanader bio premijer. Znaš, isto tako, za 10 godina ću znati isto koliko znam i sada vezi toga, vjerojatno isto koliko znam vezi Tita i da sam živio tada sada. Znaš, nema veze. Ako se neko bavi istraživanjem, onda nema veze. Ili poznava osobu ili nije. Znaš. I onda ima nekakvih idiotskih komentara dole. Znači ja sam u jednoj, to je šaljiv status bio. Znači ja sam, mislim šaljiv. Ja sam napisao status kao kakvi maniri, nemojte me maltretirati. I onda sam onako bacio par šala i napisao sam kao, nema veze, on bio Ljakse iz Kumrovca, vanbračni sin cara Svemira, ubačeni Manson ili nešto već, jer je bio seljačina. Znači to je takva rečenica bila. I napisao sam Manson, znaš, jer očekujem da ako piše Ljakse iz Kumrovca i vanbračni sin cara Svemira, da se prepoznaju neozbiljni tonovi. Znaš, očekujem da neko prepoznaje šalu u tome. Možda ja previše očekujem, znaš, ali ako piše vanbračni sin cara Svemira, pretpostavljamo da, ja ne vjerujem da postoji, ali trenutno ne postoji car Svemira, znaš, tako da, znaš, ako to piše, onda pretpostavi da je riječ o šali. Ne, on mi, frajer mi dovoljno piše u komentarima, piše se mason, toliko o pismenosti, znaš. Jer on stvarno misli, ja ne znam kako se piše mason, i on je toliko inteligentan, toliko pametan, toliko sposoban i uspio prepoznat humorističnu, neozbiljnu notu iz cijelog statusa, nego mi se na to hvata, znaš. I tako da bilo je takvih komentara tamo da ne mogu vjerovati da živimo tu među takvim ljudima i ne znam otkud tim ljudima, tim pećinama, otkud im struja, znaš. Ali to su u principu isti ljudi koji se dive Titi, znaš. To su ti najniži sloj, znaš, najniži, najprimitivniji ljudi koji nemaju, znaš, ko se može diviti tom čovjeku? Znaš, ko se može diviti ubojici pod broj 1, 2 čovjeka koji je diktator bio u nekoj tiraniji, koja je imala jednopartijski sustav koja je ubijala ljude, progonila ljude po cijelom svijetu, imala kaznionice za nepočudne, kažnjavala novinare, cenzurirala, zabrinula. Znaš, ko se može diviti toj osobi? I onda, znaš, najbolje od svega ljudi vjeruju te idiotarije, kao svi su radili, nisu bilo više nezaposlenih na danas, nisu ljudi odlazili van ko danas, ne, nisu, meni pol familije van, otišli su milion ljudi van za vrijeme Jugoslavije, koliko je dobro bilo, išli smo po hranu van, išli smo po traperice, po igračke van, toliko je dobro bilo u Jugoslaviji, znaš, sve smo imali, išli smo na more, daj, serija, znaš, nije bilo kanalizacije u centru grada, išli sam na more kod rodbine, znaš, ne, serija, jednostavno nije, ti ljudi su toliko glupi da,
da možeš im prodati bilo šta, jer oni to doživljavaju kao nekakvu ili nekakvu nostalgiju za vremenima kad su oni bili mladi, ili su nezadovoljni danas i onda sad kao traže naše uzroke u tome to jest traže razloge da bi ovo danas na neki način uvažavali, onda kao kažu prije je bilo bolje, prije smo imali ne seriju, da si prije rekao da ti je prije bilo bolje, bi išao u zatvor, ali dobro, nema veze, nije status, nije video o tome, video je bio isključivo o ljudima koji se bave istraživanjem i teorijama zavjera koje se baziraju na izmišljotinama, na neprovjerenim informacijama i na poluinformacijama. Slika čovjeka za klavirom ne znači da je slikan u bademantlu, ne bi pričao okolo da je bio majstor karatea, jer je frajer u bademantlu izgleda kao kimono, ne. Jednostavno moraš imati nekakav čvršći dokaz od toga, nego da mi lupetaš i da mi izmišljaš i onda još na to bez jednog dokaza pričaš da su to super strašni jaki argumenti. Ništa, to je to za danas, društvo, čujemo se.